Om Swastiastu. Punapi gatra lelet sareng sami, mogi-mogi sami ngemangguhang kerahayuan. Sani mangkin, Bapak pacang aturang materi indik nyurat lontar. Sapunapi nike, durus biar saya. Lontar inggih punike, don ental sane sampun metulis, sane dere metulis, punike kawasanin rontal. Wendan serana-serana nyurat lontar. Pertama, rontal, pengrupa, lungke-lungke, tingkih medunu, penakep, dulang, miwah tali, taler pes bolong. Rikala nyurat lontar, wandah kegamel antuk tangan sane kiwa. Lontar sane kegamel punike akeh nyane lebihan saking esiki. Lontar punika nenten dados pisan sekali nyurat ring buku tulis. Sane neplek ring meja. Sakiwanten tangan sane ngamel lontar punika ke aledin antuk lungke-lungke utawi kasur alit. Tata cara ngambil pengrupa dados kecinga sekali ring gambar puniki. Inik rupan ukiran aksara ring lontar kekepah dados sekali soroh tetuakan inggih punika tebek wayah miwah tebek ngudeng. Ukiran aksara sane kesorohang tebek wayah pacang ngemedalang wangun ukiran aksara sane becik tur ngelangenin sane medrebe cihna sekadi mekarat inggih punika tetuakan aksara sane becik tur ngelangenin sane keping kalih ngetumbah inggih punika wangun aksaranya ne galih tur kerupayang antuk wangun aksara sane pinih alit tur bunter-bunter. Sane keping 3 galih wangun tetuak lan ukiran aksaranya ne rata tur elah keuningin. Sane keping 4 mejit duma wangun aksarane niutin rupan jit duma ngenunang aksaranya ne nyimbarang ngemenekang nyupekang. Sane keping 5 mecai kepengawit wangun aksaranya ni tipis lan endep ngelantur nyimbarang. Puniki contoh utawi imbe sesuratan aksara Bali sane wetan ring lontar, taler, lontar imitasi. Inggih, wanda sapunika materi indik nyurat lontar. Mugi-mugi wenten pikenohipun. Suksema. Om Santi 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 Om.